كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح. درسي سديتي سؤو إسين سورة بقرة آية أفرتمراك أبدي هنگ آية أفرتمي جهت ديمت جوزة كفاء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. معنان آياتوت خنا أكن يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل مكا نبي يعقوب إلما نبي إسحاق إلما نبي إبراهيم معنان إسا قبرتش ربي جتشؤ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وانن أن إسنين أنا نيسه تكايو إسم بداسه yaadadha galata naa galcha rabbiin yahudaa yookaa ilmaan Israa'iil waa heddu'uun qananiise sanirraa abbootii isaanii roorroo mootii Misraa Fir'aawnaa jalaa baasu ammas zamana nabi Muhammad isaan dhaqqabsiisu rabbiin orma yahudi'ii kanaan akki je'e wa awfuu bicahdii yaa ilmaan Israa'iil anaa fi ergamaa kiyya Muhammaditti amana'a baallama kiyya guutaa uufi bicahdikum an baallaman isinii seenen isiniif guutaa baallaman isinii seene isiniifan guutaa jannatan isin seensisaa wa iyyaaya farhabuun anuma sodaadhaa nama biraatii miti qixaaxa kiyya sodaadhaa yoo baallama kiyya guutuu baattan wa aaminuu bimaa anzaltu qur'aanan ergamaa kiyya Muhammad irratti buusetti amanaa musaddiqan limaa ma'akum qur'aana waan isin beeytan kan tawraat keessa jiru dhugo oomsu wanni isaan beekan kan
qur'aanni dhufeen tokkummaa rabbiiti. Ammallee rabbi biratti ilmaan namaa wal qixa tayu. Ammallee milikata nabi Muhammad kan rabbiin Tawraat keessatti dubbatee ilmaan Israa'iil Yahudaa beeysisee yoo ergamaan kiyya kan milikata kana qabu dhufe itti amanaa je'ee rabbiin nabi Muusa'aa fi nabi Iisa'atti dhaame akkuma ambiyoota biraatii dhaame. Tanaaf nabi Muhammad nabi Muusan odoo jiraate karaa kiyya malee karaa biraa hin qabu je. walaa takuunuu awwala kaafirin bihi yaa ilmaan Israa'iil warra kitaaba qaburraa warra dura dursoo ergamaa kiyya Muhammadii fi qur'aanan isarratti buusetti kafare takkaa morome hin tayina. walaa tashtaruu ammas hin jirjiirratinaa yookaa hin bitatinaa bi'aayaatii aayata kiyyaan milikata nabi Muhammad kanan kitaaba keessan keessatti dubbadhe san hin gurgurina thamanan qaliilan gatii xiqqootti hin jirjiirratina bakka aayata kiyyaa addunyaa hin jirre tana hin fudhatinaa. Akkana jechuun hori'ii jecha milikata nabi Muhammad hin jirjiirinaa jechu. wa iyyaaya fattaquun nama biraatii miti anuma sodaadhaa waan kana hin dalaginaa. walaa talbisu alhaqqa bilbaaxil dhugaa kijibatti hin makinaa. waan dhuga'aa kan an Tawraat keessatti dubbadhe waan kijibaa kan isin itti idaatanitti hin makinaa. dhugaa rabbii kijiba keessanitti hin makinaa. milikata ergamaa kiyya Muhammad kan an dubbadhe jirjiirtanii waan kijibaa kan isin dubbattan rabbiitu dubbate jettanii namatti hin fakkeessinaa. wataktumu alhaqqa wa antum taclamuun dhugaa hin dhoysinaa akka inni dhugaa ta'e ni beeytanii. akka nabi Muhammad ergamaa rabbii kan boodaa yookaa kan maayyi'ii ta'e kitaaba keessan keessatti dubbannee jirraa ni beeytanii. hin dhoysina'aa namaa himaa ifiifis itti amanaa. wa aqiimu الصلاة salaata rabbiin itti isin dirqe shanan salaataa yookaa dhaabaa guuta'a. wa aatu zakaata zakaa hori'ii kan mataa namaa baafadhaa. warkacuu maca arraakiciin warra salaatu wajji salaataa. ma'anaan kanaa islaamayaa jechu. ata'muruuna annaasa bilbir si isin waan gaarii dalagu'utti nama gorsitanii. watansawna anfusakum lubbuu teeysan waan gaari'itti ajajuu takkaa gorsuu dhiiftan yookaa irraanfattan. wa antum tatluuna alkitaaba odoo kitaaba Tawraat qaraatanuu. wanni Tawraat keessa jiru namni waan ifii hin dalaynetti nama gorsu dilii guddoo qaba jechu'u. afalaa tacqiluun si isin ayliin qabdanii waan isin miidhu fi waan isinii tolu
addaan hin beeytanii dubbiin tun namni deemtuuf khabiirotii Yahuda'aati tan gaafa nabi Muhammad ergame aalii isaanitiin nabi Muhammad ergamaa rabbii kan dhuga'aa kan rabbiin Tawraat keessatti itti amanaa je'ee nuu dhaame itti amanaa jettee gorsiti. Khabiirotiin aalii isaanii gorsan. Kan ammoo ifii isaanitii matummaan Yahuda'aa takkaa matummaa Yahudi'iitu nu dabra'aaf takkaa matummaa Yahudi'iiti dhabna'aaf itti amanuu dhiisan. Odoo inni ergamaa rabbiitii itti amanuun nama hundarratti jiraa beekanuu. Odoo namni ittin amanin qixaaxa guddaa mudataa beekanuu. Duuba rabbiin aayata tana buusee khabiirotii Yahuda'aatiin wanni je'e isin nabi Muhammaditti amanaa jettaniiti nama gorsitanii maaliif lubbuu teessan gorsuu irraanfattan. Odoo qixaaxa nama akkana dalagee kitaaba keessan keessatti agartanuu. Si isin aylii hin qabdanii. Haa tayuu aayanni tun odoo ulamaa'ii Yahuda'aatii jettee kan buutellee taate wanni hin dareemamne akka aayanni tun warra akka isaanii kan waan je'utti hin dalayne hunda qabattu. Wastaciinuu bissabri. Obsaan dalaga irratti gargaarsifadhaa. Obsaan lubbuu teessan karaa haqarratti dhoowwaa. Obsaan gargaarsifadhaa lubbuu teessan karaa hama'arraa dhoowwaa. Obsaan gargaarsifadhaa balaa akka dhukkubaa tan akka hiyyumma'aa takka waan fedhan dhabu'uu mooyadhaa takkaayuu injifadhaa. Sabriin yookaa obsi gosa sadii. Waan gaari irratti obsuu, waan hamtu irraa obsuu, waan balaa ta'e hundarratti obsuu. Wanni obsa nama barsiisu heddu'uu sanirraa tokko soomana. Tanaaf ulamaan gariin sabrii rabbiin dubbate soomanaan fassaran takkaayuu hiikan. Wassalaati ammallee salaatan gargaarsifadhaa. Namni salaata salaatu rabbii isatti hoggaa mara hidha. Tanaaf salaata hunda keessatti yaa rabbi si malee nama biraa hin gabbaru yookaa hin dhibaan ammallee si malee nama biraatin hin gargaarsifannu je'an. Salaanni waan gargaarsa rabbii bakka cinqamanitti dafee namaa fidu. Nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu aadaa isaanirraa hoggaa wanni isaa yaachisu itti argamte gama salaatati fiigan. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلاني ور رب صدات ملي ور خان ات ألفاته. صلاني قلبي تكان غرغلني صلاة نمت ألفاته ور رب صدات ملي ور ربي إسان أومي kan isaan argee isaan dhagayu dura dhaabbatuu mi'eeffate malee
jara kanaaf salaanni ni laafa. Maalif dilii dhiisuun waa hunda namaa laaffifti akkuma diliin dilii harkiftu. Duuba nama salaatee soomanuuf ibaadan ni laafti. Mi'aa isi illee ni argan. Warri Rabbi sodaatu kan salaanni ittin ulfaanne الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم إسان ور ربي إساني برو نقرى يادو جرى أكوان ربي إساني إجان أرغنت عبادا قدو مالف ون إسان يادا odoo ifillee ijaan arguu baatanii rabbiin isaan argaa yaadan. Tanaaf isaan akka nama boru du'u kan rabbii isaa argu'uu deemutti salaatan. Namni akkanatti salaatu akkumaan qalbii takkitti'iin salaata. Nabi Muhammad akki je'e salli salaata muwaddi'. Ma'anaan kanaa hoggaa salaata hunda salaattu salaata nama dhaammatuu salaati. Salaatuma tanaatu irraanaa booda jechaa yaada'a salaati. Hoggaasan tolchitee salaattaa. Wa annahum ilayhi raaji'uun. Warri salaanni laafuuf warra eega du'anii gara rabbii isaanii deebi'uu yaadu. Eega qabri'ii kaafamanii takkaayuu ka'anii akka galata dalagaa isaanii tan addunyaa irratti dalagan achitti argatan. Namni yaada akkanaa yaadu dalagaa hamtuu addunyaa tanarratti hin dalagu. Maalif yoon hamtuu dalage ittin yakkamaadha beeka. Rabbiin waan dabarsine keessatti karaa addunyaa aakhiraati nu qajeelche. Maalif dalagaan addunyaa aakhiraa wayitti itti haajamti. Namaan deemee dalagaa nama dalaysiisutti haajamti. Sanumaa wajji irratti sabbaruu yookaa obsu'utti haajamti. Rabbiin wanni itti nu gorse dalagaa addunyaa irratti salaata fi sabri'iin gargaarsifatu. Maalif salaanni waytii qabdi. Ammas namaan deemaniiti yookaa nama jala deemaniiti dalagan. Wal kabaju'uu wajji duuba namni dhuga'aan salaata salaatu nama jala deemee takkaa imaama ta'ee namaan deemee akkaataa dalagaa biraa hunda isarraa barataa. Dalagaan takkalleen isan dabartu. Duralle'een baddu ammoo sabriin rabbiin itti nu gorse takkaayuu nu kaase akka waan irraa maaramne ta'e namni wallaale hin jiru. Tanaaf je'eeti rabbiin sabri'ii fi salaatatti nu gorse. Duuba akkuma salaanni nama rabbii je'ee hin salaanne irratti ulfaatu dalagaan addunyaa nama gara'aan hin dalayne irratti ulfaatti. Duuba rabbiin warra addunyaa aakhiraaf qalbii gaari'iin dalagu nu haa godhu. Qopheen 8ffaadhaa hangan. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي
يوصل من يسير كتاب الله